urumva ko mfite imyaka 60 ni myinshi urumva no mu buyobozi busanzwe bwa leta icyo gihe uri muri pension imba ndi muri pension mba nasezerewe ariko numva yuko mu ntege nkenzanire mfite zo mu mubiri nkumva ibyo ndazifite mfite imbaraga zishoboka ariko nanone nkumva ko nkwiriye kurwanira igihugu kwiriye kugitabara nibura kugira ngo imbwa zizayaragatira ubusa zizayamenera igihugu mfite umuryango w'abantu 10 muri Canada mfite abishwa banje baba muri Norvege narakororaga bakumva nashira bakumva mbabwiye ngo akaka nakabuze mfite mushiki wanje aribo baramubanje bari muri Amerika mfite umuryango warumeze neza sinarimbuza amata yo kunywa sinarimbuza ibyo kurya ariko mwishaka kandi n'ubu ngubu arico nuvuga sinaje gupfa naratabaye ariko sinaje gupfa ndibuka uyu nyakwigendera General Makanika yigeze kubaho komanda batayo waje ariko none tubaze kubasore bicaye mu nzu n'abakecuru babo bakumva abandi barwanira igihugu iwa kumva ko ari umusima kawisa munda cyangwa umuvyeyi utobwira umwana ati haguruka usanga abandi utabare hariho nk'abantu batubwira atese ko aho ngaho muri bavuze ko hazomeneka amaraso nta yandi gana none azameneka na yacu niyo tugomba gutanga tukayamena ariko mukazogira nabo bakazogira igihe bagira uburenganzira mu gihugu habe n'ubu ndabwira abasore ariko cyane n'abasaza nabo nibahaguruka ureke kuguma kwicara ni nka wa mugabo babwiye ati tuje kurwana atari ko abagore bo nibasigare ngo umugabo umwe bavamwe umuhungu aravuga ati abagore nimuze dusigare noneho nawe abayigize umugore ariko nibave mu bitekerezo barimo cyangwa ngo bavuga ngo turakumbuye iwacu ubivugire mu ntebe yawe ubivugire aho wicaye ubivugire ku mushinga wawe oye ibyo ngizo turabizi ko hari w'imfashanyo nyinshi mutanga ariko cyane no gutanga imibiri yanyu niko Paulo yavuze bari bakwiriye nabo kwitanga bakaza bakarara hanze kandi ntabwo turarara hanze turi mu mazu turi mu gihugu cyacu babonye n'inka ziraduca iruhande n'abari munsi w'isoko abandi basirikare barambaza atari ko we kuvuga kuri umukongomani muri iyi soko yaremye urabona usa nande kuko nabuze igisubizo nanje nababwiye ko nsa na Yesu kuko iwo nabo ntibasa na Yesu nabo nje wenda sa na Yesu baburi kindi gisubizo ico yanshubije yantunze intoki arambwira ati ntabwo bari yari yaduye ati yaduye ni umunyarwanda ubwo bishaka kuvuga ngo nitwaduye ari je yaduye urumva ibyo ngibyo hari n'igihe twigeze kwa dutemagurira mu muhana ba mayimayi ako ntaco babikozeho twabana nayo wa centre akaba umunyamurenge ni umugabo witwa Jeremy Serukumbi none ngo tube turaho ngaho baravuga ngo bagiye gutwika biro ndetse bamaze kugura essence none hasa n'ugiye gutabara kugira ngo hagarare kuri biro naho abantu bakaba ari uruvunga nzoka bangana n'umusenyi noneho naje ndamubuza maze kumubuza tereka ngende mukurikira noneho ngo nje kugera imbere mbonaho bamutsinze kuko nta tegeko ryari rihari yo kurasa naje ngenda ndasamusanga bampinzira banturuka inyuma barantema mu mutwe bantema n'ahandi nsanga nawe bamusinze bamutemye imbunde barazijana kandi sinobeshwa ahangaha ngo ejo nzoje kuraswa n'abazarendo cyangwa badutemagure jewe nasezeye bacu twari kumwe na marehemu Colonel Karege ya Ciza tukabana na Major Muhinda tukabana na Major Matata tukabona bana nundi ngo nigatonesha abo nibo twari kumwe aho mwika nabasezerana n'abondagiye nabo no kubera uruha abariho batanga raporo mu zindi nzego kugira ngo utaje kugira ibibazo kugira ngo ntabasiga nkababwira nti Muhammed tugenda toya uragenda kwitegeko tujyane tindagenda kwitegeko ryanje none unsa n'umuntu wagumutse bamaze kugira icyo bamaze kumpagarika mbananiye ndabanti nagiye nimba ari faranga zanje bazazimperira nibazanga bazirye ako numva yuko nabuze umutekano nuko bimaze kuba gutyo abari gomba siga ndaza ngeze imiti nanone bazarenda barahaguruka bagenda ngo nibwo bariko baje gutabara ico gihe nagize ikibazo abazarendo barantega barankubita intoki ndagira ngo urabona ko ari ibimuga ndetse bavuna n'igufwa ry'urutugu nyuma yabwo
igihe ndwaye nibwo gihe numvise ko ngomba kwambuka ngahunga. Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Mind TV aho muherereye hose ku isi, aho bukeye tubahaye mwaramutse ndetse namwe aho bwije tubahaye mwiriwe. Ni bya Mungu Etienne kuri kamera za Mind ndetse turi kumwe n'umuvandimwe BMC Africa, ni televiziyo mukunda muri benshi, Mother of Channel. Iki kiganiro rero n'ubundi kazaca kuri zo televiziyo zombi kari zibiri. Kuko mugize iminsi tubibona twakubitiye mu mujyi wa Kamanyura, ni mu gihe hamaze kujya mu maboko ya Twirwaneho AFC M23. Rero tukaba mu bambere twavuze ngo reka tugere imuhira. Ngewe mu by'ukuri narabibabwiye ko hari hashize imyaka 22 ndakandagira kuri uyu mupaka wa Bugarama, ariko imirimo iri gukorwa n'abasaza nk'aba muri kubona, abasore bakiri batoya bahagurutse baravuga ngo tugomba kurwanirira gakondo, uburenganzira twavukijwe n'ubutegetsi bubi bwa leta ya Kinshasa. Tugomba kuba abambere cyangwa se tukagira uruhare kugira ngo turwanirire ababyeyi, turwanirire abavandimwe, turwanirire Kongo, twongere tuyisubiza agaciro kayo, ibe Kongo umuntu wese yishira akizana, itarimo abakongomani. Uyu ni Congolais pire, uriya ni Congolais fake. Bakeneye ko Kongo iba iy'abakongomani. Ariko rero muri bimwe byatuzanye hano no kugira ngo tuganire n'abahari, haba abahasanzwe haba abari mu ngabo. Bityo rero turi kumwe n'umusaza mubona imbere yacu, reka tumuhe ikaze ndetse tunamusabe kugira ngo wibwire abadukurikirana. Sawa, murakoze cyane. Kubibwira nje nitwa Sebinama Enoch Muhasha. Ubundi amazina yanje n'ahandi naganiraga wenda arabankurikira, kaba nitwa Seba Enoch. Kaba ndi umunyamurenge, ariko nanje nkaba numvishe mwishaka yo gutabara igihugu canje. Mu busaza twagikoreye turi batoya, turi abasore, ariko aho tugeze ubu nubwo twari twararuhutse dusa n'abahunga nyine imitegekere mibi dushobora kuvuga y'iki gihugu cyacu ca Kongo. Twabanje kuyishika hafi nk'umwaka n'igice, turagenda ducitse buno buyobozi, ariko nyuma yabwo kumva tufite ishaka yuko dushobora gutabara kino gihugu cyacu no gusura kukireba, kuko twari tumaze imyaka myinshi. Nanje kuko umunyamakuru amaze kuvuga, ndatekereza yuko naciye kuri uyu mupaka igihe ca Mobutu. Nyuma y'ubwo nari ntarasura kugera hano kuri uyu mupaka, kuvuga ngo umuntu atambuke agende yemye, agende atambuka atihisha. Ndibuka yuko igihe mpaciye nari njanye nk'imiryango imwe yasangaga famiye zabo, ariko twahanyuraga tugenda twunamye. Ariko ubu ngubu turumva nubwo tutaragera ku ntego, ariko niyo ntego yacu, kuvuga ngo tuzagere ku gihugu cyacu, tugere muri gakondo yacu, igihugu tuzosangira n'abandi, tugasangira n'ubuyobozi bwegereye abaturage kandi bushobora kubagirira n'akamaro. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Duse nk'abahera ikiganiro mu mateka yawe. Uvuze ko wakoreye iki gihugu, byenda abadukurikirana dushobora kubasiga mu rugabangabo. Imirimo warushatse kuvuga wakoreye iki gihugu yabariye? Iki gihugu imirimo nakoreyemo ni myinshi. Kiri umusivile, nabanje gukora imirimo isa n'iy'ifrode. Nakoze mu bintu byo guhiga inzovu, nacuruje n'amahembe y'inzovu, nacuruje n'ishokwe. Shokwe ndagira ngo niyo ngagi, nacuruje urumogi, kandi ibyo byari bisa n'ibyemewe nubwo yabari fraude, ariko nyuma yabwo inja kubivamo. Icyo gihe wabicuruzaga hari nka ryari, yari mu buhe mwaka? Icyo gihe ndatekereza kuko guhera muri 86 87 n'umunani nari umuhizi w'inzovu, kaba n'umucuruzi w'amahembe yazo. Yego. Hanyuma igisirikare waje kucinjira mu ryari? Igisirikare nshinjiramo ndatekereza yuko ari 96 kwinjira muri Zaire, kuko twaje duturutse mu gihugu cy'ikibanyi cyatwakiriye kikaducumbikira, ariko nyuma yabo dutase bemera kudushigikira no kutubwira ngo nibaduhaye inzira twambuka muri AFDL. Uravuga igihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda. Yego.
niba ngo dusangiza amateka mu ncamake yawe ya gisirikare mu mpamvu yaguhagurukije muri icyo gihe muri za 1996 ukaza kwinjira igisirikare mu gihugu cy'u Rwanda, ishaka mwagiraga muri bakuru bacu muri ba data mukumva ko byindi igihugu cy'abaturanyi kirimo intambara kirimo akarengane mugahaguruka mukaja gutanga musahada? Hariho ubuyobozi bw'uwitwaga Marshal Mobutu Sese Seko Kuku Ngwendo. Ubuyobozi nabwo bwarabujura ku bantu bose, ariko cyane cyane nitwe nabwo bwayikomeraga kuko bwashakaga kututoteza, ndetse hari n'igihe hageze igihe cyo gutwika n'ivote giwe, bavuga ngo twebwe ntituvote ntitumutora, tugeze igihe bahagaruka bafata amatora ye barayatwika. Bamaze kuyatwika batanze raporo Kinshasa, mu butarababwira ati nta mushitsi ushobora gutwika amatora yanje kuko ndi umunyacubahiro, kandi we ico twamushimiraga nta kindi shama cagwanaga nawe kuko yarabaga ngo ni MPR wemere olinga te uzamambure na MPR. Icama kindi caje kuba camurere shuri ya Kabila nyine Laurent Désiré, ariko mu butu nanone aho bakoraga hose ni twebwe bagendaga bakoraho, n'abaturwanyaga kayandi moko nabazaga kutunyaga inka no kwica abantu. Noneho bigeze aho turavuga ngo reka natwe twinjira igisirikare tuze dukureho ubutegetsi, turebe ko natwe tuzagira uburenganzira mu gihugu. Ariko nanone tuhageze byanze gushira, kugeza n'uyu munsi nukuvuga ngo dusubire dutabare, nukumva ubwoko bwacu buhaye butotezwa, buhaye bwicwa, bahaye batwikwa, kugeza igihe twabonye n'igisoda turimo ntaco kitumariye. Duhitamo gushika kuvuga ngo tukivemo, kumva ngo abasirikare ko barakurwa mu bandi bagatwikirwa mu baturage mu mihanda, twihitamo kuvuga ngo dusubire dutabare igihugu tukirwanirire. Nayo niyo ncamake y'umurimo yacu. Ukiraho rero nyuma yo kwinjira na AFDL mu Kagera Kinshasa, waba warakoreye mu bihe bice? Nakoreye mu bice bya Bukavu. Nakoreye mu bice bya Bukavu mpavuye kuko twari bakeya, ari nje wari mukuru wanje, twembi turi mu kazi. Ndataha maze gushika subira mu buzima busanzwe. Ako nsubiye mu buzima busanzwe nanone ntibyankundira, ndasubira kandi ninjira mu gipolisi. Gipolisi turagenda igihe bagifunguye, turasubira dukora igipolisi muri bibiri ndagira muri bibiri. Dufungura igipolisi cyari kiyobowe na Colonel Mugema, ariko twe tuja kugifungurira ahantu hitwa mu Rurambo. Twakoze mu ikolektifite y'umwami Chef Rukatura, twari ahantu ngo ni kubijige kwa Mandevu. Dukora igipolisi turatura naco, twakibanyijwemo n'intambara yasubiye kandi kudukurikirana twinjira mu gisirikare. Ariko nyuma yabwo twaje kukivamo dusubira kandi mu gisirikare dukorera muri ruya ruhande rwa Bukavu uja za Kalehe, niyo twakoreyemo cyane, tuja za Bunyakiri, tuja za Nyabibwe, aho tuja za Minova, aho niho twakunze gukorera cyane. Ariko twaje kukivamo aruko kandi bavuze leta ngo izanya bazarendo nabo ngo basure binjire mu gisirikare. Bidukuramo butwari tumaze umwaka n'igice dusa nabicaye, ariko bitewe nanone n'imvune batuvunaguye, batuvuna amagufwa y'ibitugu, batuvuna intoki, bikurikiranye no kuvuga ngo aba ni babane ntabwo turi kumwe nabo. Duhitamo kukivamo, ariko ubu ngubu turumva ko dusubira gukora akazi nubwo imbaraga ari nkeya, intega ari nkeya, ariko tukavuga ngo twubana n'abana, tukabagendera inama, tukayobora, tugategekana, tubabwira nuko bigenda. Nuko niko bimeze. Hanyuma nko gukorana n'igisirikare cya FRDC, icyo uvuga kizana imitwe yitwaje intwaro, kikazana abo bazalendo, kikazana ingabo za FDLR, kigakorana n'abandi n'indi mitwe yitwaje intwaro itandukanye, kikazana aba mercenaires n'ibindi. Ni nk'izihe mbogamizi zaba rusange cyangwa ubwawe ushobora kuba waragiye uhura nazo muri iki gisirikare cya FRDC? Muri iki gisirikare cya FRDC ubundi habagamo tiribari, ivangura moko, mukagenda mukajana n'abandi,
ariko mwagera hamwe bakabatandukanya habe niyo baganira ukumva ntimuhuje ibiganiro. Nibuka njewe ahantu twari turi hitwa ngo ni Kabamba, uvuye ruriya ruhande rwa za Katana za Formulac, twigeze kwicara umunsi w'isoko, abandi basirikare barambaza ati ariko we kuvuga kuri umukongomani muri iyi soko yaremye urabona usa nande? Kuko nabuze igisubizo nanje nababwiye ko nsa na Yesu. Kuko iwo nabo ntibasa na Yesu, nabandi njewe ndasa na Yesu. Babura ikindi gisubizo, ariko nanone ukagenda wabona naho mwicaye n'igihe bohagera no mu kiganiro bagaceceka. Kandi nubwo bavuze hakaba nuvuga wenda akabivugishwa n'inzoga, avuga ari we wahaye avuga gusa gutuka, agutukira mu bandi kandi akagutukira ku mugaragaro n'abaturage bavyumva. Ibyo ngibyo ni imbogamizi yari ikomeye, kuvuga ngo ubaye ahantu uri kumwe n'abandi ntubizere. Ibyo ukakora nanone uhaye wumva utibohoye. Ico ni ngorane, ni imbogamizi nyinshi twagiye duhura nazo, habe n'ubu n'abari muri guverinoma. Ivyo barabifite kandi barabizi, baremera kuyikorera kubera ari amafaranga makeya bafata, ariko izo ni imbogamizi bazi zibabaho buri munsi. None surebye nko kugutuka byenda imbere y'abandi basirikare ndetse byenda batoya imbere y'abaturage, imyitwarire mibi byenda amagambo atari meza bagenda bababwira, ntabwo mwabegezaga ku nzego zo hejuru zigira icyo zabikoraho? N'inzego zo hejuru urumva iyo ubuyobozi bwo hejuru ari bubi, ni ngombwa ngo bugere no hasi. Ndibuka muri 2012 twari mu Ruberizi muri Centre de Formation pour le MONUSCO. Duhaye twiga twara abasirikare bagera nko ku bihumbi nka 3 n'amagana. Ariko nanone umunsi umwe bamayi batambuka nyine mwika bambaye ngo batambuke bukeye munsi wa foreign ariyo parade shira ukuboko hejuru mbaza koloneli Mundonga ni wari komanda centre. Munshira ukuboko hejuru ndamaza ntese kuki yemerera abamayimayi guca muri kabambaye ndetse bakambara amagrade angana naye kandi ari inyeshamba, ari abantu bitwaje intwaro gusa. Ico yanshubije yantunze intoki, arambwira ati ntabwo bari yari yaduye, ati yaduyi ni umunyarwanda. Ubwo bishaka kuvuga ngo nitwaduye ari je yaduye. Urumva ivyo ngivyo hari n'igihe twigeze kuba dutemagurira mu muhana abamayimayi, ako ntaco babikozeho, usibye ko inzego zavukomye induru bituma imbunde bajanye bazigarura. Ariko twatemaguye turi kumwe n'abandi basirikare, tubaho ngaho badushira muri ambulance, baduhereza imodoka ya gisirikare duherekeza ija kutuvurira Uvira. Ariko ari abasirikare turi kumwe n'abandi basirikare, ibintu bigatambuka gutyo ukabona karengane karaturuka ku nzego zo hejuru. Ntibivuga ngo niba abasirikare batoya muri kumwe cyangwa n'abaturage babyishizemo, usibye ko ari ubuyobozi bubi, ubutegetsi bubi, nta kindi cyabiteraga, nta kuvuga ngo hari umuntu wari udushigikiye. N'ubu ngubu naho bahe bagenda ko baragenda babarasa bavuga ati namwe nimwe duhaye turwana. Ntabwo muri abakongomani, abo bahe turwana nibo bene wanyu. Ntabwo imbogamizi zabura kandi sinkeya turazifite. Ukira aho hari ukuntu baruvuze ngo barabatemye, kandi abanyamakuru twebwe tujye tubareza bare kudukurikirana. Byaba byaragenze gute kugira ngo ayo namateka hari abo biri kubaho uyu munsi, hari nabandi bizakomeza kubaho, ariko se byagenze gute exact? Reka tubitangire. Hapfuye umwami wa Sheferi de Barundi witwa Ndabagoye. Aho ni mu bihe bice? Ni hariya muri sekiteri ya Ruberizi. Nibwo bwami bwa Kinyoni. Uwo Ndabagoye ndagira ngo niwe Kinyoni wa kane. Noneho hamaze gupfa bukeye bavuga yuko bahaye baje gutwika biro ye office. Muvuge ko baje gutwika office, twabana nayo wa centre akaba umunyamurenge. Ni umugabo witwa Jeremy Serukundu. None ngo tube turaho ngaho baravuga ngo bagiye gutwika biro ndetse bamaze kugura essence. None hasa n'ugiye gutabara
kugira ngo ahagarare kuri biro naho abantu bakaba ari uruvunganzoka bangana n'umusenyi noneho naje ndamubuza maze kumubuza ntireka ngende mukurikire noneho ngo nje kugera imbere mbona aho bamutsinze kuko nta tegeko ryari rihari yo kurasa naje ngenda ndasamusanga bampa inzira banturuka inyuma barantema mu mutwe bantema n'ahandi nsanga nawe bamusinze bamutemye imbunde barazijana zaje kugarurwa n'ubuyobozi bwa dizemerejo militaire bwa Bukavu buvuga ngo nibashaka abo bamayi bakoze ibyo ngibyo bagarure za mbunde ariko nta gihano cyahabaye aba babikoze ntabwo bigeze bakurikirana ntabwo bigeze bahana bakomeje kugenda ndetse n'umunsi navuye mu bitaro nahuye n'umwe n'umumayimayi arambwira ngo se naho uwo narashumwe namurashagiye gufata mu mututu w'imbunde murashitse urutoki ruratibuka rw'igikumwe ngo bushe barambwira ngo se ngo ya masasu ngo ninde wampaye uburenganzira bwo kurasa amasasu wumve kubwirwa na mayimayi ngo warasha amasasu atari uyashinze bari kuntema ivyo ngivyo centre ya Ruberizi ibirimo abasirikare niyo centre de formation niyo ikorerwamo amatraining ariko twatemwe abandi baraho baturebera icyo gihe mwatemwe ni wari ukiri muri polisi cyangwa wari mu basirikare nari umusirikare ni 2012 2012 ndasa nko gusubiza inyuma rero dutangira wavuze ko hari igihe cyageze urebye ubuyobozi bubi imyitwarire mibi ya FRDC kuzana abazalendo bakabavanga n'igisirikare cya leta byaje gutuma ugicika ndetse ujya mu bihugu by'ubuhunzi byari ryari wari warahungiye mu kihe gihugu byabaye mu kwezi kwa 10 ku mwaka wo hiyushize umwaka uretse muri 2023 na gatatu cyangwa na kabiri gutyo na gatatu mu kwezi kwa 10 nibwo twari ahantu ngo ni imiti tumaze kubaho ngaho abazarendo barataha nako abazarendo naje mbahunza umunsi bavuye mu ishamba twari ahantu ngo ni Bunyakiri iburambika ariko twari mu muhana witwa Bitare niwo muhana wa kabiri uje kwinjira muri parike Kabuzi Biega bukeye bamaze kuza nje ndababwira nti ndabona sezera abagenzi baje ndetse bashaka kunjana mu nzego zo hejuru ngo baje kumbwira ko ngiye kugenda nahamagaye motari ibintu byanje nabihambiriye natekeye ngiye guhaguruka mbona umukoloneli araje nta kibari mfite arambwira bari abakoloneli bari aho ngaho bari batatu barambaza ati se ugiye uruki ndababwira ati jewe ubwo jewe mfite uruha rw'umubiri waje kandi sinobeshwa ahangaha ngo ejo nzoje kuraswa n'abazarendo cyangwa badutemagure jewe nasezeye bacu twari kumwe na marehemu Colonel Karege ya Ciza tukabana na Major Muhinda tukabana na Major Matata tukabona n'undi ngo ni Gatonesha abo nibo twari kumwe aho mwika nabasezerana n'abondagiye nabo no kubera uruha abariho batanga raporo mu zindi nzego kugira ngo utaje kugira ibibazo kugira ngo ntabasiga nkabambwira nti Muhammed tugenda toya uragenda ku itegeko tujyane tindagenda ku itegeko ryanje none unsa n'umuntu wagumutse bamaze kugira icyo bamaze kumpagarika mbananiye ndabanti nagiye nimba ari faranga zanje bazazimperira nibazanga bazirye ako numva yuko nabuze umutekano nuko bimaze kuba gutyo abari gomba siga ndaza ngeze imiti nanone bazarenda barahaguruka bagenda ngo nibwo bariko baje gutabara ico gihe nagize ikibazo abazarendo barantega barankubita intoki ndagira ngo urabona ko ari ibimuga ndetse bavuna n'igufwa ry'urutugu nyuma yabwo igihe ndwaye nibwo gihe numvishe ko ngomba kwambuka ngahunga nta kindi gihugu nahungiye mu gihugu mu buhungiro nahungiye mu gihugu cyo kibanyije gituranye ariho mu Rwanda niho nahungiye mpungira hariya mu nkambi y'impunzi y'Agasibo mpungiye mu nkambi y'impunzi y'Agasibo bukeye ndahava mbona kuja kwicara muri Kigali ariko mbaye nkurikirana intambara n'uburwayi bukeye numvishe maze gufata agatege mpitamwo nanje kuvuga ngo ndwane ntaha inja gutabara igihugu yego tugeze ku ngingo y'ubutabazi cyane cyane ku gihe cya twirwaneho mu gihe twarimo turenganywa mu gihe
twari tugeze ku rwego rwo kwicwa tukaribwa. Umusaza nkawe mu by'ukuri niba atari ibanga ufite imyaka ingahe kugira ngo mu mbaraga nk'iyabyenda turi kubona z'umubiri bitewe n'imyaka abarundi bazavuga ngo imyaka ntinyegezwa ugafata iya mbere ukavuga reka njyane n'abandi tuje ku rugamba. Yego imyaka si myinshi ariko ni myinshi kubera ubuzima bubi bwo mu mashamba umuntu yabayemo kutaba uri hamwe ngo wicare mu rugo bigutera ubuzima bubi ibitekerezo ntibiba biri hamwe ariko imyaka yanje ni imyaka yuko ntayibesha iyi ni radio ngiye kuvugiraho harimo abanzi benshi navutse muri 62 1964 yego urumva ko mfite imyaka 60 ni myinshi urumva no mu buyobozi busanzwe bwa leta icyo gihe uri muri pension mba ndi muri pension mba nasezerewe ariko numva yuko mu ntege nkenzanire mfite zo mu mubiri nkumva ibyo ndazifite mfite imbaraga zishoboka ariko nanone nkumva ko nkwiriye kurwanira igihugu kwiriye kugitabara nibura kugira ngo imbwa zizayaragatira ubusa nzayamenera igihugu. Yego hanyuma kugira ngo uhaguruke uvuge ngo reka ngende igisirikare nakoreyemo imyaka ingana wiki kuva 1996 tugeze mu 2023 na 4 wongera uvuge ngo reka nze nifatikanye n'abandi ku rugamba rwo kubohora navuga ko no kubohora igihugu no gucungura akarengane no kwikuraho ingoyi n'inkota iri ku babyeyi. Yego ugavuga ngo reka mpaguruke ni rihebanga cyangwa se ya ntimba yo mu mutima igezaho ku rwego uvuga no naha nahungiye sinabishobora reka ngende kwifatikanya n'abandi. Umuntu akora ikintu ariko bagitekereje ukanakimara mu gihe uhawe rwana n'umutima ubwo atese iki kintu kirashoboka cyangwa ntigishoboka ubwo barwanaga nanone wicaraga wumva abandi bahaye barwana ukaba ngo nanje cangezaho aho abandi barwanira nubwo bavuga ngo bapfuye ndibuka yuko umunsi umwe nabwiye umuhungu wanje ndabona nti nahaguruka aje gutabara umuhungu wanje arambwira ati reka ngende ntugeze noneho wakuyeho uwo musatsi ugerageza utabarane n'abandi. Ubwira umuhungu wawe wakangaye w'imfura yaje maze kumubwira arambwira ati nditeguye wabe nimugoroba aragaruka ndamubwira nti se kutiyogoshesheje ngo uzagenda atoye ko birasa naho bari abantu wenda baza bapfa nihe badahamba ndamubwira nti noneho genda guteguze jewe urebe ukuntu unteguriza n'imyenda irariteguye ejo nzagenda ngiye gusezera umuryango ndibuka yuko umukobwa wanje wa Bucura n'umwana afite imyaka 20 arambwira ati sepa gitumugiye udashingiye abahungu bawe ndamwe ati yewe nawe uba wivuze icyo tumangenda ntagushingiye kandi ntibivuze ko ntazabashingira. Nyuma yabwo icyakurikiye nuko nagiye kubona numva umuhungu wanje wundi arambaje ati se kugiye ukabugiye uzamutse ruguru tanka tukigira ndamwe ati sinka mbaye ndwanirira ndarwanirira igihugu ngwanire n'ubwoko kuko nimbona igihugu n'ubwoko nzaba mbufite n'umutungo nzaba ufite nuko undi ne wandanye umutima aramwira ati genda ubwo byakugezemo naho kubitekereza tiwabikora utabitekereje tiwabikora utabitekereje ubikora uko bikumazemo igihe. Yego hanyuma murabona ko na za mwimanyi ziducira iruhande turi mu kiganiro hari benshi bataziheruka hari benshi urabona harimo n'inka z'indenderi aho turi mu gihugu cyatubyaye aho tugenda tubona byinshi twari twarabuze n'inka zahangaha Bugarama reka nubundi abakunzi ba Men Mind TV ntacyo tutazabereka Kamanyura nako za Kamanyura nari mbyishe hose ni ku mupaka ahangaha ko twabwiye turi Kamanyura urabona ko harimo inka nziza cyane zimeze neza rero aho muri hose igihugu ko kiragenda kibona amahoro nubundi mugaruke mworore igihugu kiracyagendwa igihugu kiracyatuwe nuko muzehe umukobwa wawe arakubwira ngo ni gute ugiye kugenda udashingiye abahungu bawe. Ibyo yarabimbwiye mubwira yuko aba yivuze nawe ko akwiriye gushingirwa ariko namwe ngo nta kizadutandukanya nanone amakwe niba yakora nzayabamo nubundi harabona shingiye mvuye hano ja muri Kenya ku bukwe bw'abana
kuko nanone nagendaga nshinzira zapanya ngenda nihisha ariko urumva igihugu nikigira amahoro tukagira amahoro ntaho tutazogera aho umuntu azifuza wese azahagera umwana wambwiye ngo ko ngiye ruguru ngo ntanka nzasangayo namwe ntinka ni mwebwe ubundi nimbona igihugu ninka nzazibona urumva ishaka ry'igihugu habe nubu hari uwo twagutuganira mu gitondo nk'amanti habe n'umuhungu wanje mutoya iyo ari yabaratabaye ngo nawe nasi ndumva baye batabara bavuye za Canada bagatabara bavuye muri Amerika kanswanje wari mu gihugu kibanyishe gituranye cyaha mu Rwanda abatwumva bari bakwiriye guhaguruka uyu muni ku munsi wo kucumweru natwe ko turitegura kuja gusenga igihugu ntiwo gisengera wishaye mwego n'amasengesho arafasha ariko ni ngombwa ngo nubwira abasore habe n'abasaza bari nkanje bakaza bakicarana n'abana bakaza babategeka bakabwira izo bakora erega n'uturwana yopfuka n'igisebe cy'uwarwaye cyangwa ukanamurwaza ukamenya nimba yanagiye wowe ukaba wokwicara no kwijika ukabwira ati nimuteke wenda abandi bagiye kugaruka gutabara ni muri biri mu magambo menshi no kubona uri kumwe n'abana navyo zotera ishema kimwe n'umuvyeyi uri mu rugo ukamera neza niko n'umuvyeyi nuko ushaje nubwira abandi basaza ngo nibaze twicare mu bana mubagire abana batubagendera inama n'ivyo bakora yego hanyuma sinzi nimba ntabwo ari uko kubahuka ariko kubera ko hari ibintu abantu bajya bavuga bakumva ko gutabara ari iby'abasore ari abantu bakiri batoya sinzi bomba warira ukaba nkukuramo ingofero umutwe n'uruyenzi yego bibaye byakunda tube kabereka abasaza bagenzi bawe bumva ko bo ubwabo badashobora kujoyininga urugamba batabare babane n'abana nk'uko uri kubivuga babagira inama bababe hafi kubera ko bazavuga ngo kinywa cha muziki nanuka lakini akiseme bo ndabona wazogoshe zandi nazogoshe zandi ariko zirahari ariko n'ubundi barabona uyu mutwe namahoro wayishira narenze ngo zikihari oya nazogoshe ariko ico navuga ari gihe wenda nituvuga baravuga ati wenda n'uburara ati wenda ni kuriya niko kwiwe ariko noneho tubaze kubasore bicaye mu nzu n'abakecuru babo bakumva abandi barwanira igihugu iwa kumva ko arajya umutsima akawisa mu nda cyangwa umubyeyi utubwira umwana ati haguruka usanga abandi utabare hariho nk'abantu batubwira atese ko aho ngaho muri bavuze ko hazomeneka amaraso nta yandi gana none azameneka na yacu niyo tugomba gutanga tukayamena ariko mukazogira nabo bakazogira igihe bagira uburenganzira mu gihugu yego hanyuma muzehe mu by'ukuri urebye byenda umunsi wa joyininze habe nabo wahasanze bakwakiriye gute banyakiriye neza cyane banyakirana ibyishimo banyakirana icubahiro bavuga ati abasaza bari nk'abari bari bakwiriye kuboneka habe n'ubu ndabwira abasore ariko cyane cyane n'abasaza nabo nibahaguruka ureke kuguma kwicara ni nka wa mugabo babwiye ati tuje kurwana atari ko abagore bo nibasigare ngo umugabo umwe abavamwo umuhungu aravuga ati abagore nimuze dusigare noneho nawe abayigize umugore ariko nibave mu bitekerezo barimo cyangwa ngo bavuga ngo turakumbuye iwacu ubivugire mu ntebe yawe ubivugire aho wicaye ubivugire ku mushinga wawe wowe izo ngizo turabizi ko hari imfashanyo nyinshi mutanga ariko cyane cyane no gutanga imibiri yanyu niko Paulo yavuze bari bakwiriye nabo kwitanga bakaza bakarara hanze kandi ntabwo turarara hanze turi mu mazu turi mu gihugu cyacu babonye n'inka ziraduca iruhande n'abamwe amatabara yamwa nta kibazo dufite nibaze dutabare n'ubu rugenzi ruracari rurerure mu by'ukuri nubwo byenda bitari ngombwa kubivuga ariko mu makuru amwe nagiye menya nuko uri mu bantu batari babayeho nabi na gato nubwo gutabara ari iby'umuntu wese uri kurenganwa ariko kandi bivuga ko n'umuryango wawe hafi wose uri hanze ya Afrika aho benshi bifuza kuja ariko wowe ukavuga ibyo ngibyo ntacyo bivuze icy'ingenzi nuko amaraso yanjye nagenda nkabana n'abandi kandi imyaka yose warwanye yose wavuze niyo mipanga watemura cyahari n'uru rugamba rushobora kuzarangira ukihari cyane abatabaye bose we niwo bizi cyane siko bose baje ku rugamba bagapfa yego icyo cyonyine kuba byenda bavuga ngo hari byinshi warushaga abandi basaza mu myaka yanyu aho wahungiye
hari amahirwe byenda wari ufite ariko ukavuga ibyo byose reka mbirenze amaso mbirenze umutima w'ibyifuzo n'ibindi nze kubana n'abandi ku rugamba. Yego. Bo ndatekereza yuko nta muntu uvuga ngo yatabaye kubera ubuzima bubi. Birashoboka ko ntawe. Ubundi sinari mu buzima bubi. Mu by'ukuri mfite umuryango w'abantu 10 muri Canada. Mfite abishwa baje baba muri Norvege narakororaga bakumva. Nashira bakumva mbabwiye ngo akaka nakabuze. Mfite mushiki wanje aribo baramubanje bari muri Amerika. Mfite umuryango warumeze neza sinarimbuza amata yo kunywa, sinarimbuza ibyo kurya ariko mwishaka. Kandi n'ubu ngubu ari cyo nuvuga sinaje gupfa. Naratabaye ariko sinaje gupfa. Ndibuka uyu nyakwigendera General Makanika yigeze kubaho komanda batayo waje. Umunsi umwe aduye tubanye mwinshi arabangwa abantu b'abanyabyaha bajwe abo ruhande aravuga ngo n'abanyabwoba. Umuntu utafite utakoze n'icaka amavuga ngo nagikoze cyangwa akamuvuga ngo ngize ubwoba. Abasigara atubwira ngo Imana mu magari ibihumbi ifite ati wenda harimo n'urusasu rwawe. Ati kandi urusasu rwawe nimba gwamaze kugera mu mbune ntiruvamo rutagufasha. Atari ku rusasu rwawe nimba ruhari ruragufata ntirusubira inyuma rutagukozeho. Ahasigaye nkumva abatabaye suko baje gupfa. Abatabaye suko baje gupfa ariko abatabaye nuko baje kugira ngo babe intwari bazatabara igihugu kabambwira abandi ngo nimuze urufu n'urwawe ntibazaruhindura ngo ubwo wageze mu Kamanyura cyangwa ubwo wageze Baraka urupfu rwawe rurahari naho uzahambwa harahari wimva yawe irahari n'umunsi wawe. Murakoze kabisa ntabwo twatabaye ngo tuje gupfa. Uko ni ukuri ibyo uri kuvuga. Hanyuma nk'umusaza ufite inararibonye uzi uburyohe bw'igihugu hari benshi navuga byenda abatoya bitewe n'imiturire twagiye tubaho usanga turi aborozi n'abahinzi byenda tutazi uburyohe bw'igihugu. Kugira igihugu kiguha uburenganzira ufitemo umutekano kuba tarabisobanukirwa niki wababwira? Ndumva n'umuntu nimba ari mu buhunzi wese arabisobanukiwe. Arabyima amatwi ariko abizi. Hari umugabo ngo babwiye ati uyu mugabo dore inogi watese kurari nyereka ari injurizi yari ino riciyemo. Naho ubundi ntitwobwira umuntu uri mu buhunzi ngo tumubwire ngo se ntuzi ubuhunzi cyangwa ntuzi ubwiza bw'igihugu cyacu. Igihugu cyacu n'ubutegetsi bubi bwakigize kuriya ariko ubundi igihugu cyacu nico bavuga cuzuye amata n'ubuki. Ni igihugu kishiza, ni igihugu corora, ni igihugu gihingwa, ni igihugu ushobora gushakiramo ico washaka cyose ukagikora. Ndatekereza yuko twatangize nyimba mbabwira ibintu nakoze ivyo nacuruje ivyo biremewe no kuzugenda uhunyuze ukumva uri mu gihugu cyawe wakandagira ukumva urakomeye. Ivyo ngivyo turabizi rwose ariko ico twabashishikariza n'ukwibukanya ukibutsa umuntu n'utakizi kino gihugu uri iruhande rwe akamubwira ukuntu kimeze akamubwira n'ubwiza bwacu. Sawa sawa. Hanyuma rero tugenda tugana ku musozo. Urebye impunzi nyinshi z'abanyamurenge aho ziherereye hose uhereye hano mu gihugu cy'u Burundi cy'u Rwanda za Uganda za Kenya harabari za Sudani umugabane w'Uburayi za Amerika n'ahandi ubona bari mu munyenga n'abandi benshi andi mahanga benshi bakabyibazaho aho usanga ubuzima bwacu bwose twaba twapfushije twaba twatwikiwe twaba twanyazwe tuba mu buzima bw'igisirimba mu buzima busa nkaho twishimiye ibyago biri kutubaho ugasanga dusa nk'abarangariye nubwo atari bose hari abahagurutse kugira ngo batabare ariko ugasanga imbaga nyamwinshi iri mu byo navuga ko sinzi byenda wowe uko byumva ugasanga dusirimba kuva ku wa mbere kugeza ku wa mbere twakurikirana amateka y'Abanyesiraheli ibyo ngo bari baramanitse inanga zabo bakabwira base ntimwoturirimbira kundirimbo z'Isiyoni bakavuga tworirimbira Imana yacu gute mu mahanga. Iyo twebwe rero ubonye ibyago byatubayeho intwari zitanze zirimo ba General Rukunda Makanika n'abandi bamubanjirije n'abandi bazamukurikira ariko ugasanga twebwe aho turi ukabona turi mu bintu bimeze nk'umunyenga nk'abantu bitanze kuva muri za 1996 basogokuru bitanze kuva igihe cya za Murere
kuri none abasore n'abapapa n'abasaza nkamwe muri twirwaneho AFC M23 kugira ngo murwanye aka karengane. Iyo ubonye umunyenga navuga cyane cyane abakiri bato barimo n'abakuze amatorero ubibona gute muze? Bon, hari ubwo nigeze kubivuga igihe naganiraga kuri Longa na Siasa, ndavuga ngo byakabaye byiza bakaduha uburenganzira. Wenda nk'ubuyobozi kariya mu bihugu by'ibituranye tuvuge nk'u Rwanda, yuko nti tubikora nuko nubundi barugerekaho ibyaha rutakora, ariko nk'abantu batari utugara turavuga ngo rega abana bacu ngo nibo baza barwanya leta, ariko bakibagirwa ko ba nyirasenge na ba nyina n'abashiki babo bahe batemagurwa bagacibwa amaberi, bahaya bakura umuntu mu modoka irimo abandi basirikare bakamutwika bakamurya, havuge nk'ari akubwegera hariko hagwa ba Colonel Gatoki bakabashorera. Naje kumva urupfu rwiwe ngeze hano kuko n'umuntu twabanye kubwegera igihe kigufi, baravuga ngo abamwishe ngo baje kwivuga nyuma bakavuga yuko ngo bari ko bamwicisha umusumeni akaba ari wamukebesha. Ukumva ibyo nagahinda umuntu wese yohaguruka akarwanya. Ubundi nabwiye umugore umwe bavuga ngo bagiye gusenga, nti wemwe mwosenga mugasengera igihugu atari ko nk'abahungu n'abakobwa. Nako mubwira ati uyu mukobwa wawe yohaguruka akaja kurwana, afite imbaraga ziruta izanje, ariko ntimuzosenga ngo Imana yonyine ari yirasa. Imana nayo izifasha uwifashe kandi haba n'intwari, ni naco gituma bavuga ngo ni Bwana wa majeshi Uwiteka Nyiringabo. Tiyo Rwanda yonyine igwana iciye mu muntu. Nidushake tuvuge bari abagabo bibibembe Imana yabaciyemo aho ica muri ba Gidiyoni. Maye barwana akavuga ati ukoresha izo mbaraga nkeya zawe ufite. Imbaraga nkeya dufite hamwe n'Imana, ariko ntimugende muvuga ngo turasirimba urufata inkoni urobe pataro n'icuya ikoti rirobe riba amazi ngo kurasirimba, ariko numara ngo tuje kuguranira igihugu. Erega nabari musenga, abasirikare bari musenga bagasirimba, turi mu kuganira n'Imana, n'abashitsi bari mukuza bakatubwira Imana, ariko bari badutera inkunga. Harimo abantu bari mu kuva hanze bakaza kudusengera ariko turi kumwe nabo, tukavuga ngo nimba musenga ni muze amundi nutabara titumukura ku Mana yiwe, kuko imyizerere yawe nta wayikuramo, n'idini yawe woguma ukarigumana ukamenya uko usenga ariko utabaye uri kumwe n'abandi. Nta kindi twababwira, nibahaguruke abatwumva, nimugire umutima wishaka, nimugire umutima utari w'amagambo ngo ejo muzamangurega ngo usere bari abantu n'abagabo nawe ubu mugabo mu bandi waye kuvuga ngo abagore nimuze tube tugiye hano, abagore tube dusigaye. Nibahaguruke batabara igihugu cyacu tuzagitsindira kandi nicampagurukisha. Nariko mangwese igihugu nikimara gufatwa uwo munsi niwo munsi nzoserukwa mu Minembwe, uwo munsi niwo munsi nzova nzokora umushinga wo kubaka inzu, uwo munsi niwo munsi nzova ndagura inka norore, jewe ntarakigwaniriye, jewe ntarabaye mu bandi. Nibahaguruke baze badufashe. Nariko mvuga mu gatondo tibazonywereza gahungu kamwe ndagakunda cyane ngo ni Mandevu, hazoze dufatikanye nawe bane n'abandi basa. Umuhungu wawe? Umuhungu wanje nkawe ni ukurikirwa na Bucuru. Hazaze nawe tujanirane n'abandi ko barava muri Canada, abandi ko barava muri Amerika. Naranamubwiye yagiye kugenda n'abantu bo uzoshike wigi gisirikare cyangwa igipolisi, naza yige niki kiri aha ngaha, nukuri bizadufasha kuvuga ngo ko turatabarira igihugu n'abandi bazumva. Simbuza umwana wanje wenyine, nawe wicaranye n'abahungu bawe batatu, gerageza ubwire babiri cyangwa uzane n'umwe, nawe tuzakwakirana urukundo. Nabo babikore nk'uko bikora, wabwiye abana banze kuza urahaguruka. Ndahaguruka. Kandi ubwo no kuvuga ko warahagurutse nabo bari inyuma. Kandi nubundi nari nzi ko yarazi konza nanone nkazamuza inyuma. Ntabwo nuretse. Cyane rwose. Hanyuma rero hano Bugarama nyuma y'ubwo muhafashe, ubuzima bw'abasirikare n'ubuzima bw'abaturage byifashe gute? Ubuzima bw'abaturage barashima kandi bavuga ko imiyoborere yacu kera itangiye gutandukana nabo twahakuye, ari abo bazarendo, ari FRDC, bakavuga twebwe ko dufite imyitwarire myiza, nubwo batadukunze bamwe na bamwe bakiri kumwe n'abana babo bari mu mazu bihishe cyangwa baba baratwibarigiye bakaba baratubishije aho twari tugeze, ariko bafite ubuzima bwiza. Ubundi natwe ubu nta buzima bwiza turagira, ako ntituburara turarya
tukamwa icakura tunashimira n'abaterankunga baguma kudushigikira muri byose ariko ubuzima ni ubusanzwe kurya ibishimbo ndatekereza ngo umuryango wanje mbabwiye ngo nari ibishimbo mu gitondo na nimugoroba mu minsi ibiri kurikirana botangara bo ati iyo ni Imana ihaye ibikora kuko ni ibintu byananiraga cyane nukuvuga ngo ntiwabiryaga mu wese nabiryaga nubwo nobiriye rimwe ariko nobiriye birimo amarira amasozo menshi nibyo ntibari bifite nakerera yego hanyuma umutekano ku ruhande rw'umutekano nkuko wari ubivuze hari abasore bakicishe mu mazu birumvikana n'ababyeyi babo nibo n'ubundi bakibahishe umutekano muri rusange nanjye ndahabona niho ndi kuko iyo hataza kuba umutekano byenda sinari kuhagera ariko kuba mpari hari umutekano ariko n'ubundi kuba dukurikirana kandi wewe biri mu nshingano zawe umutekano umeze gute hano Bugarama umutekano umeze neza hano Kamanyura ko ndabyitiranya harafatanye umugabo umwe baramwe atese unaniwe kuvuga naka ati sinko kunanirwa kuvuga igishindi ukavuga agashege ati ibyo ngibyo ntibigoye hano mu Kamanyura abantu baguwe neza umutekano ni wose n'abaturage muraganira bakakubwira ati buri joro bamenaga amazu buri joro bibaga abantu ntabagendanaga telefone atubunda amasasu mu ijoro yararaga avuga bugasha atabaza rendo barasa FARDC karasa atari kubunyine atabarundi bakambuka biba abantu buri munsi bisha abantu atari ko muhagereye umutekano wagarutse umeze neza iyo umutekano rwose habe nawe urawubona ugenda mu muhanda uranuhura n'abantu ugahura bukabona barakeye ejo ndi naragengera mu mujyi Gatogota uhagera muri Gatogota habara babakira neza oye cyane na kabisa umutekano ni wose muri rusange ejo ku munsi w'ejo ni posho hari ku minsi 5 ubu munsi turi ku minsi 6 niyinga yego mu bantu bari bitabiriye umuganda nawe wari urimo nasanze umuhanda warangiritse ariko bagiye banyereka ahantu hatandukanye mwagiye musiba ibinogo biri mu mihanda imifurege itwara amazi arizo bakunze kwita za ruhurura zari zarasibamye ibyo bikorwa byose by'iterambere mukora bitakozwe na leta mwebwe mubishobora gute kugira ngo abaturage batari bamenyeye kubikora babyitabire erega ubuyobozi urakoze cyane biriya ibo bayita ngo ni salongo ni umuganda bayivuzigeshamo butariko ntiyakoraga ariko mu buti wagaza bango umuntu na muntu abongisa ipanaye kubo gusa ngo haruri imbere y'inzu ivyo umuhanda yari yarabwiye ababirigaho bakoze naho bakoze ariko nta suku yabagamo ariko tugeza tubabwiye baratwumva ari ubutegetsi kuko twebwe turaganira n'abayobozi bibanze ubundi nta musivile wavuganaga n'umusirikare umusirikare wasangaga yakunje mu isura agahanga yakanyaraje kugira ngo umuturage amutinye ariko ubundi twebwe turi mu kwegera abaturage tukishara tukaganira n'umuganda tukabafatikanya twese tugafata n'ibitiyo tugafata amabeshe kugira ngo babone ko turi kumwe nabo kandi nabo nico bahaye bishimira bakavuga ati nta bandi basirikare begereye abaturage umusirikare yakwegera ari ukuvuga ngo kwara gusaba itabi umusirikare kwara kwegera yakwakiranga muntu umusirikare kwara kwegera ari ukuvuga ati ngwino kujane muri ngurira inzoga bakabatinya ngo bana babona bagahunga kuri telefone ugasanga abaturage barabahunze ariko ubunyine abaturage barishimye baratwegereye kandi tuganira nabo buri jambo nese n'amabanga bayakayatubwira ukumva nta kibazo na kimwe abaturage bafite cyangwa twebwe muri rusange tugashaka ngo n'umuhana wacu habeho impinduka aho M23 igeze aho twirwana igeze hazoza habitandukaniro naho FARDC kiri naho bazarendo bare nico okay nabonye ku munsi w'ejo n'uyu munsi abaturage bakomeje kugenda bahunguka cyane cyane bari bahungiye mu bice bya za Kiriba imbere ya za Gatogota ahantu hakiri abazalendo hari n'abari bagiye ngo za Burundi bakomeje kugaruka mu bice muyoboye ibyo abari guhunguka mubakira gute nubwo babasubiye mu byabo ikindi iyo mubabajije igitumye bagaruka bari bahunze bababwira ko ari ihe mpamvu bo batubwira yuko guhunga kujya wahunze abwirwa menshi iyo wahunze kujya ruzunga ntasubira inyuma hari n'igihe nigeze kubivuga kuri radio ya mbere nyine longa na siasa bari bavuga bari abagabo bari mu kugenda bahunga bari abayobozi bacu ba generale n'amakoloneli turiya tugara